iwashikiriho eshaha nizezare bahindukire kandi nizo bari asande eshaha zakiri naziciro mwene tabaruko mbi wasibamo kwihaye bwasheshirane dshaha ndibet komujuni kandi sabite yahwire nkanjire umwanya ugurukwetu wakatete omurembo rwito rwambara omuka yo munyakatemba omuntu umunyamahurre obushomire kandi obukozire nakora ha TV West nakora ha Radio West naitwa Valentine Muhereza Kachaina kandi esabite yahwire nkamutayise na nerizoba kitoyitwaka naho turatandikira nikunda mnonga kandi reka tandikiraho den tuine chinu bacheta John hatwano changa matatu yoyishke no inami hati basirikari biza barikuza ninga polisi kubakwata hatumba pergesi na kujati John hati wo kwata bwono buteko murgawo bachirenga kuri yahare imwe abantu murumanya numwiza muri polisi nerabo den polisi obundi yabatahirizana mukwata yonki 10 muzibagabiraho murgawo kunkanyonka kanabirgamu kandi nabwe nyowe okukira nkankoro bwa pergesi ozuka bana bunayo nsoma nabo okosanga nabankora talanta hondi ya nabo bata ngabata kutimanya munyoni pergesi nahika napfura nareba burukanya insecurity umuntu nibamwibembuzi aguma nateka teki wo yarebera no kore bitari byawe nene kindi tine cyo kuzikoramo because wabwe ninkeza matatu yabo kure batera matatu narya miliyoni 2 aguma najata nanchaka ninkurye zindi zona naziya nko ebyenyanza kunko kukira hato koboro nkawo umuhima akaba yagurizente ye mwagirire ubu no bagiriye rizo biwo kotakozere hata aizane nkoni atera buri kimwe cyona na police yize muti police no mumujibra ibinjira times kunkana yagitera so hato ko yarebye byona nagumira mu kusoma uko banyonkambiye giro mbwire bwo kusubure nkoko na naba China kunkata aba China aba bayimba kora biri kandi tubayimba kora ibi byo mu butari ito bitu ne bibiri kunkanyona biriya nabyo nkanyine kuzayo kubikiega nanyaro bwanyiba nanyaro bajya benyira butukora nabo banyango butwire mitwaro nsanzwe mwe tuzikozese rero mu mwazo tuzikwa bazi twara so natere bishani briefly na ba photographer nakora na studio erukusige bishani betkore no izikubwira ubu government yaberesere desk zirwe kigambo LGDP kikachi bacandikire nkaho ninye nabantu zikorezo contracts kutere pande bya saruni kutera ibisani manya polisi bakwata umusumani bendekize bitukumutera inembo zo mu maraka naguma ninkoro busente kunkente zanje zibayokwe mpora hati nashoma naba head prefect nkandi mukuru haza director wituma mweta Semingo Richard akatuye na Isimba bwa chairman Rusisiri nago hato mbwire bwanje by chance nanye naza wonka natanu cyujja kujja guruti twazoko mbantu mbakoro bucyayi nabantu be kunganya hati nceza gukora na wagamba hatyo yari kuyarire ubwire bwishomero bwakora ki bwabora bwamuborerawe aguma naba ari ya office hati baguma mbantu makampara ko leta za station are nabo umwana mukuru nabankaticha nkando mukuru red nabankaticha naba head prefect nakora so senior phone ageze 2025 niya yashatu nemwe hati 2026 nkaguma wawo mwene ngumaninzo mprepu nabana rukari runkorweto mwene ukura nugumani ngambira abana imwe bana mwe kusoma n'ikuru biha business yagumza mukora mitwa nintere bisano mutawuni byona konka kunakirerwa hagati sente hati sente zikazichendera konka nente ntakwenda kuziguza na ati ngamba nkanyi n'iki orumanyo no manye kigambo cyo kwita orumanyo ikigambo orumanyo ni kigambo nkoro nyankori orumanyo umuntu tuba kumusandaga tumubazi tiki konka niba baramera no boine atorumanyo no basa kubora nka no basa kubora nka umuntu ma kugiye nkonko mukaka bakwibo tkantasaba utere nko nkaneiba utunimpura nayira rikera kwaraze kuzaho ashange baruko hacwa konka bataka hibire orumanyo no basa kubora umuntu ma kujya nguhina gitari ye nabaringuruza oziho orumanyo no basa kuba no tambara ugambira umwana utaza utubanje nguchaka nozo mukataro tukonka utentaro zibire kari abandi baziyo bagarike uriyo wagambira yayangaze yagira kuyaba so omujungu instinct ningira ni yejo kozo ruzungu nabwo no rindi somere bukuru so
mbituraga mutarwe manyiza munonga utarite kizo instinct wachure so hati nkanyi norumanya hati twiza tuza kutera umupira ngambira abana ntuza kuteba mu dakika 10 just omurwari na no ya 20 ntaya 35 batemu red card ntuzo tuza kusingisa twari yemwe byo no ko nabigambire byabo kandi tuza kutera nisho memba ryeta mu musani nkiryizuka Makerere University mu Bende Students Association hati nkantwire ni ngambira director ngwanshareho ayangire hati biza abana bamugambira ngo uriya yatwera twatakuza kusinga biki mwe no murwari ruti hati hagitambiriye binabe ni muhwera atiyo yanteka hafu basari so nkani sasure chweka kunkazi kazibura mbanza marankatamu ngenda kampara nsubure nkoko nkani nzitwara burenga buraza wanje yabe naturara umusanzu nkoko torase mukireho ukashubure nkoko niyo nayegire mani yo nizire kwega kuba comedian hati no yetu turiyo tugamba byo bucayina hati aho kuba kunabenzi twara kampara rebara mbageta siyandi sibusega niyo nabenzo umwazi umwe nkuye buzabuza niyo nabenda abashiza bakutaho ibintu bito bakumayiminga amabare gaba kafero na sebata bamwe bazwari bitete abicabozo babiro mwabanko mozo ndizabo mushi so hati naheza sini ya fengo 2005 barakumpa basari ikindi bakamba jimpabu kujya nka mwe nkabankaticha ninye kutera passport ninye kuza kandi artist ndikuza Kampala kushubura yeze nankeje ezeze za x-ray eze bakozise tukatuzugura mu marwaro roko emitiana kuzikozesa gukora stencils aruno buzabe zuburanza muragu ngurenzi azinsi ambamba gisera kunga tukatu bribing sanga mbagikwera ngare bisatu naiza sinya ati nagamene kumibira na mukaga naguma umporepo kuna bendi yaho nargana za mubenda district nahare kurgo witu enkumi nkina na hakari ishomero nakora interview yo bwa paramba I was supposed to be a paramba atagamiza go kucheka waga ganaso no guta kunimwe ngatere ukabe no banyere cyo nkebyo nkabere bwa paramba bwenshi mbwashizire gukora kuba mu life yo ni wano tebya hatar hibine akakwatene ne des nuru nkaho umuntu abyato bwa paramba center bakamba nyangwa ngwamizi wenda no gecwera nuza nkoko bacworera abantu bakutera bamba kumanya mu cyane nyo gukora mizi oyizo bagamira nke cyome kifiro cyo kirumo batapress hatubabari nke mizugo munana buri makwa nke 15 utemba kapichinkaru kuzo mutabuno toro ko kinto kigarra ati mwene nkani nkundebe ibintu bitari byaburize biri mu nkoro jagu yes dene kindi bajya ngutaro season ya mizi hati nakora plumbing kuna gikozere plumbing izobero nabe ninza kuhumuruka hine cyabiro hati kunabe ninkumurka twaferwa ncyo niza kunu yanyizire kuzika haza nikuza kurwo mu isomero nkanta kine yashika aruma sitakangura kamere mpango so nkantera ma % na nyisiga za %. So kunabe nyizire kuzika 2025 niza nayo witu bugonje kati no mshamba mweta Roma numwana wa tatento sakafiri hatukunza unza na kamera kushika kuno nsanga kamera ro sente mweno kutere bisani ono because wito muntu nakweto mumbaga akugambira bisani beno nani ngitwa twantu hayeberabo twantu handika certificate twantu sarumugati na twantu gwegabura ibisana mukaga kandi no ine kusiba yo mumbaga kabanza na chachi ezo manye bisana mukaga na siringi kakaga kandi nako deposit y'inkumyezi atwasanga kuno muntu natera na filmu y'ibiro twantere bya filmu kene gurisa tunabitana nkanda gabugonye ndete bisano wakuza ba photographer bono zo muzadada ziya kunkadade ketaro akaruiba imbeta Rona studio rimwe abahindi aza beti na nyando cyuma ngo munsi yona abahindi nibo bakira yuko ba tuntu kwate myanye je kurataho tukaturete bisano kibye mutwara atana gumana agira 500,000 otunobiye rero tano kuza gumana ogita kimwe no gita karicure amuhere sanka mukagusanga ziruzo so natere bisani ninyo mu Uganda waresere bisani ebyo kutero kizuro mu map haza hatembere ingamba ne nanka anarogo tutukagire mu digito because hata digito benda mbakutera nkokori bargaho bakutama umutima konkanyo nkankutere kisani nkankwata ntirenzi nteka hakagirase ubugirase obwa plastic obwenda kubanke bikopo konko butariho umukono atakagirase kakarya kagurini aha nimbanza nona nkebafu ya buru ngishara me kintu cyasako rero iki kintu cyasako ngisharamu nko mutamo munda then hati nkwata spaguru nkigitari ari yegerase hati cyo cya buru wakigitari gerase buru na green hine kare izu kuforming then hato kwata nkaka red ukarabya hagati ya kari yakina ko mutuma
hatoza kushanga usanga ezo karisha tuzakora karazira nka rainbow hate ikintu cyo nabe nkwata nkwataranta arenze hati nshikutere kishani oyizo shango ryo mu mutuma konko mu rubazo rwo mutuma oyetorirwe mu kare zindi zirinke za rainbow tuguriye nitiki hate iki kishani kandi nkitere 10 ozike bishani pe yantu gitera 10 konka cyo kimwe nkitere 10 konka ibyo kubyegire hata abantu wa studio ubu yaye bwona abaye bazito bayimbaza Kampala kunanka kuguze nkoko hina yiwaho birebera konke bimwe ni manyiwo ryo musabe wasoma Genesis 1:27 najangwa ati ruhanga yahanga umuntu omukeshake ruhanga katwangatine hakureba konka we yatwanga konka yatumukeshake njimanyisa we have the ability to be innovative and creative because we were created in the image of God taratwangire nkebinde binyamisho so ebintu nobwe nakantu kace ugitamu ebindo byegitira natere bisani hata bakibamba byozya usanga abana studio mbagambira bari can you also print for us like this ajata they come on negative when they are like this hata babuza nguno then batayizo one training atureto kopo usanga ni ntuma bana koko kuremba batuma bana nkatipi yangora abatizire na kopo busatu aka red na green na yellow tokuza musemena nasomesa abantu atere ateje kunareba yakwangura na leta bisane bitakutaguka konke byo tukabyegesebwa mwe n'aba studio no baresere innovation ejo hatebyo kubyawire amuhero ndukuza kurugo mu bisane ngarete bisane byo kutera ukizana Christian kutera ukizo ine Museveni umukisomu ngaro kutera ukizo ine ukotere kisane kate betin kujanti jiroti noreboti ugira ku hata ngano ne kisane ekiruni yabiye naramusyanka kochi deni nchirona nchsara munti akakantu nengo hasigara mumu deni ngenda kiriye kinafutera nchozya deni nchsarebe bintu biyawo deni ndonde cyariya nacho nchsara deni mbikwata mizweka munti onkanyine kamera yebe imbageta pentax hati mbibyamisa ntakwisema deni bibisana ngarika mbitera ekishane kindi aza nankeji nkoko kureba hati bageta resolution tekugumeriyemwe because na harmona reflection eteraho konkampa ko muntu ekikurareba ine Cristiano ati nkire wenda kubaga ntati ndesire cyo kubo ine Museveni osanga niyo mahure nino nekisani eki Museveni ariyena akwise nko muntu ninge cyakuba narakura musiyo muntu azataka mushikiremo aro ekisani kiyabe na mbabaza akamutego mukona ati yabura kwatamu nico nakwasire na telebisani so hate nkumibira na mukaga ndiri ntere bisani erikwaho kunabendyaho umumbaga mera nankogu Judith babirya soze cyesongo cyo bakweta bera nange in the same week David Rutara soze cyesongo cyo bakweta kapapa hari umusomesa nasomesa kashaka konko wabo n'ubugonja kayinembaga nyumba janti nyumu kutere bisani mwanya ngiro umutwaro gumene cyeka ningebiri ni mbesongora ngo ine byesongo n'ubwo yabizire kigambo DJ number next ni umuntu muhura eze seke zo kuramba kwezo mukonflict eze kuseka munonga ninye nazisekira kunka by then tukatine computer mwene ukozisekera hantu wa kamera wazitwara nuko zagumene zitambara nkoko kureba siza ice bano kuyakoza ko bya mazima kakatambura kakakorwa umwana witogwe siza ice man nyikiriza tumureho ntugaruka korokayo mukahumuro program neba hindukire kandi kwa kubantu batwigita humuro ndwo kubanza eje no program yitu kubantu tayisa abantu bataru bamwe na bamwe kandi buri muntu we no kubugana oyine cyo kumwegaho kandi buri muntu ayine mbozi ye nambwe nerizoba nyine omunyakatemba nyine serebu wakabi hati ebireba international so umuntu oguna yetwa ka China muhereza Valentine deka tugumze mnawe ngenda abugonja rwe baramba geta paradise kari umumukimba mweta Sara na nabandi konkasara n'umukwizuka kandi wakabu bampanyise bitete ngenda bugonjaho rwana mokwe imbaga yabire mane ntere bisani de nabagore kubiza kubashitama nze kandi manteka yibitete yantama kareganye umusyo kuntamubanzi ukota mubanzi ninga stock sokozi nga stock sogumanozi ngo mpira ozitom tukanturonde kintu cyo kubasa umuntu kwimataho kikimatuka hati kunabenta mu stocks zaguma wazware bitete yo musiza kumaresa ahina yo tokuroko kuzwara karego kabano itono ekintu kiba kikwimasa uzukito tutorobe buramwe inyamaro nti bufadyo roryi usanga uriye no tutka abantu bare no ndakaba
ndenebe byaba MC kujyo tinta stage akaheza kaza kubanza mu speech urano nako kubaruka ubanza ugiro to ushara ko kugira ngo jareza banzi ubundi so nkanta yo banzi ni mwitweta ban hakayizere bwa skato bo bakurabyo nko kuba kubuteka mwene urumuke kubo bya white na black nchizwara deno kuntayunka etawuro babantu bakambajya ngo muninguro bino bakabutakizere kwate tawuro gitayo ine ku balancinga kandi nabwo nkatandika bita ku balancinga ngunkano oguma deno ronda short nkeze short ezikunyuruka guma nozwara kugira ngo utabori ya stage akabena because ino mtaye tubantuzuna uri abantu mbakugira bati zakuri nguzoreta ure nka uri muntu najyatika kabe kari kasigaza kamunja twonka gatete abando kiba wakubire ko uri umuntu najya tunyo wota niwo bete no kimanyana na TV takajya tutwaje wota zire nko mukazi atunyone bayansara yes nakore byo gumene cyeka bazi insasura konka babanza kumbura ifinga embaga ne umusomesa aro abantu bakuru utahemura utazuma utatere byeso utaremeraho yo musakuje utaremeraho natira a stage nkiyamuke mtwaro musanzu masama urkwashongora bera nanga ati nkabanza bera nange yonka unkati kapapara kuyizire nagenda nkazumukatare bwonye nabwe n'ikintu kintu keshuka cya baraka na kitawe cyengere na kizwara kikanchikora nke kitete yakitikiringwa ngamba nikafaza so nkanzwara biriya ntahwe cyate nkambanza ebebe mwenore bera nange nebyedini ngirana then ikisarwa hagati nzuranti rero uri yateka o mama akabina kagenda siona Bake nkomibera na musanzo aho ari umusamba mweta Richard afro no studio kabo anjati nokore ibintu birungi but you don't document them at time will come when you look for them nga you don't have where to get them at mwe nyonyenda kukore cyafaye kore wabwine mbaga ontwari mbikurukoding ngire busha twazo wa wintex buri kimwe nkizwe nkomibera na musanzo masheruka naruzwara yandi coding nakora kuyaje kumpasidi na kumuha sente yakora ki yazanga yajatu wampe mitwaro nkikumi no kuteka ngwe kintu no basa no kukinaga atkonkanye nkwe kintu cyo rukozisa era mpaka no kureba videos zo kureba zinguza kuteraho no kubizwara abo kubeje nkagira recording tukagita na YouTube abantu bonyo nkanye guzo mu mbaga ibyo kureba nankunda no rambaguza sido mu mbaga ibyo bakabirebera ari nyo hati nkanzi guzo mu mbaga sabaye baziguza abo batambara bazitomura laptop ati computer hati nanye ngarakanze bugana wa library nkira bankantu mpura bazitera mpura ndi nyunzayo sarsa nzugura kandi teka kwegura so hati kutwabe turyomo ninkorebe naza kabo yawa meya bakamba mweta mwene meya mukazi we yakayine bakabine garden zimazeta meyaza so bampanyisa kukora ubwana ibyo benore ninkora zigungu nkabitandikiraho kaboye kuna bendi yo mumbaga bakabampanyise mitwaro eshatu kiza yo musamba mweta faza betungura faza betungura to witu numa yanga mitomo ati nyukwe mtware 5 twino muntu naza kuzemya yakiganoze narum bitowe mtware 5 transport bakawa kushaka kanje na no wapichi musasura honkesa tu den nyo achikajya munamucherezo sanga zona yazitwara nyo nasigara kintu eki mukamanya amba stage bakoreki bankundi bampesenti kunashikire nangobwe nganatire n'isesongoro cya mukamanyamba kanye nebyesongoro biri mukamanyamba nchereza nkutware amakatu gorobi hati kunakire yo faza kantwara umwazi yo nazo mucace nabesongora nararo we mukasheshe nazo mumbaga kuma niyo mumbaga ubwo nabaguma witu Patrice banya ngo umuntu aza tumugiga nakwita tumugigu hata baguma yuzike nyowe tukatwirire mbende baguma urukura karango ngo wabaguma no gashura suka anta kumanya mukama wayo bano wamani konka karango kani kamanya baguma iza atmwana uryo wakunti hatko inetari kandi hatu wasanga ntibyo mati byagamba je ntaho ninkiza ati nyonye ndakutwara Kampala ati nturumba zinga ntiyotine mtware 5 tinkora oh dear ubwe wari kure ubu kace ati nyonye nakutwara isongo na ba iri sace atobwe ne market isimu kana guzira nyawe sum agenda atware papara andanga ntemba basi yanye ndigira ma emu kabusu ngire dangari byanye nyine mpanka nkanye nebintu ebyo gukora amatatu biya mwe nukubigita nyine CD erobera nange roka papara niza nataho nabase cya cyo gubane cya Florence nateka imbundu yanje Yesu cya Jore tumusabe sonke care or vibe tere dakika nkikumezo zuwa mpindura byona mbikwasiri nkangora muna sense zikushireza kuna kiro abaguma bambanza katenuraiza ntahempanka ntahebitete antaho
sacha za watereze za kanda hatera za jemvude kwaheza ine numa bakambe matara natera kamukaga kwagenda abantu bajya ngwito tunywa bia ngo mugarre kariya akacyayina kankata ayinga hatsosa uninye naroncinga mazum nkataha nogira beti aguma yanyere ko we yomuka nkanzo muka mbyama omusanka munkaga niza gardens obana mu nyendo batumukunyendo usango ine boyfriend wa muri omukiringire nyonzo ari bitete abyanyenza nkari yarwagati insesya muna sesya mwenda mu nseba bace ati ngo abantu barya abantu barukuriya tukujya ngo barya ngo bakureba ngo kuko reno bataba bajaza naguma abaguma buri weekend hatubakitwara yo abantu mu ntwenda ubutebe atimbwina garden zinzine disco njina tazanyine na MC kandi arugambo runyanko ha echa mtwaro nkasatu bazitaho anyeta echetano washiragamo watemba anyira tazarwe cyasa tatotagenda nte umukashese kanu kumugiga batawezo za fruits emineke bontu baryo ukacavuga imotoka agenda nyonse tamameza umukazi we nagaruka yo mukitana ndiyaje baguma arumsamba mweta simo go usantana ya isongwire wiwa simo nterere kidongo ayibamba akaryo wakitagata nkankira kuma mwino mumbaga anje atukonka sumwana we because nkampeza ndaga yonkora kunu konka mwene ngarika kampara niyo yabere best baguma hakubera best atuna sto saving atura koma kayi no kupanso aboard mujantati saving ziyabia nigura sakwa nigura nanka account umusako bugonje tandika kutayo ubusente niza nagura hati na yo kuriye kunashirenda mwene kare tujya ngukunka mu mani imisi ngo kwa yimbire ndi kamera yanje hinabaye mbambanze bisani byabo hataho nke 2008 wabaguma nargaye nahagarika konka kandi turaka sekuro mwe tubugonyo mutawuni kasekuro haza yiryo muri kitagata konka no munsa hati kungura piki mu maninza BFM bushenya kari yo ba Jordan ba Julius baheze kora ready mani mvuga ninza yunda musi ampe 10 ibiri hati izoba rimwe nkora kantu ko kusesya konka ntakakozere Jordan ahura ninsesya buza twitugo mwana ari kusesya program yaba captain Emma ngo bamweta kacyayina ngo nazwire bitete mwene beshuka bandapinga hajya atanasasura ngo yatazinga ngo 10 tubambe ko arize mutagaruka kumusasuza hazobwe nkandigire nkandigire radio oshashura nkandigire kasekuro nukutura bugonje orukurano yenjoye ngabira kari yawe kuruhura radio kumanya watatenka zainabe nintwara kumushoro kunabire nimfuruka kuzabugonje nkatwara umfarasigo dangu unkagusasuriza gurado weso abo kubakaguma nagunsaba nkiza yo muhetano nkiza yo nkora ki mwe numuhezo kurya acenda gusaba mwe numusangiza ki akasente ugunabe nindara undi kuturo weyi adinyo kunaje furuka nyira nore bantu kundi emberere mereye kununa hare ibisani byenda bugonje so naza bugonje natere bisani nagarika nakora studio inabe nakozere kuri ya mubende natanka kutere bisani so hati kuna ataniche kura musi hati Jordan kwaja nguntagarika kushashura hati bugonje nkora ki mfurukaye ngiye nampanyi saro bazirwa radio bushenye ntandika gumaninda musiyana naruna basaba bananka guba ba Dr. Katate bakabansango ko nkunga bwacu takwiza bushenye umuntu bakupansa zinga 20 ngwangu iza bushenye hati nyongwe na chance ya radio nkahana nafu mpangisa so ata bademasi ba captain atu baguma mbanyangu wesa yona ngumintahemu na yeri sports ntam tase no mpira nti yamwita ntompira muskati ubwo twatakeje neji comedy kugira ngo tatame byo kwemara uguma no taso mpira ngo gwashuma muskati ngo guriyo mukarega agagambo garwiyad konka bikusesya hati ncibandi yaho kuna bimfurike ya wiro bwire buke banguze motoka hina bansibire motoka ya miliyoni 2.5 banguza starlet ngagitwarisha kakoze bisane narabya abana ntibita mugamanye ntinguzire motoka nare ntugambira uriya munyagambi nakitambuza kugira ngo uryo mwacimanya kunarebere bacimanya nazongoza atebisumuruzo nazo motoka kujya ngwe kaka starlet yayanga cyana kozire nyayo sumu konkatu no rero distance barankari yana banebera sumuzo mani kigira ntandugama taze nyona kusiga tuwampakinga nguto unja kuza kura mporeji omurogwa kugwa kandi ganyi parking omukikari ngamara nkesande so ati manyanye ndakubanka presenter
hari mu sports ninkora hari mu program ninkora ikibaye banze barakuza konka buru ready ya yekwika twabe tugira ngo koko reke ni hiro na yeke na BFM ine byayo hati nyiza nkora kantu beti akakwase umuntu koko kure watera hit rugari y'abarenje batireza hit ati nyonka tera hit yebugambo nkora kantu kakugira ngo reverend agwerirwa kagwe ubwabe nagita abagore umugore umucyara ke cyanga reka twitwaye director mucyaki urebe kibekeruho umuntu banyeta reverend abakuna mwe n'abagore ninye naza kubagita mwe n'umugore umucyara baguma no garuka mebugambe bo nywemere nikizagitwa n'umusizi wanje John nikizagitwa n'umusizi wanje John kugumana imukunda umubugiga umubworo mwa reverend nkargo mboro tingaruka nkaswerwa musiza w'umoro hati bashikameshe ko hati Captain Emma akakantu akasara hati buru program na nantaro hachonka makuru bakora ki akatera na nabandi mwene bakatame bankajingo akantu katambura na waza kuburuza nyoba kamanye tameri azeri izina kargaho ngumere oza kuma notamburura nywemere abantu baseka abantu untwenda kacayi nantwenda nywemere hati no beba batakunshashura hato kunsheba mwene abantu batandika program umuntu akitera ntwenda ondamusize nywemere nkebyo hati mwene nakunda media najikundira cyumwe kubaye baryaho banyawawire nko mwaka bantami twaro 8 narga 8 nazari 15 kaza kurugendo kufuna 3 nejo hazo mumfuna 3 abandi bakamba funanka 5 konkanyo contract yanje kene jangu nantaru birti nkozira ki birin kwate bidangara byanje ntyo na stareti yanje parking nari ahantu harunka kasozi nyonji siga main aho mwe nakapichinza yo kwenda ntaza kugitembese kanga kana mayibizo byawo kutare turya tujye mu 2009 ingambo ziza urwaro resire mamweta sakatama na hatariyo nangwa karigirisha kari kuturambara ngwasomero mu mahure ngo nihenda kwiza TV muri nkore mbageta TV West atumwena nyenda tukore nko buzano recording atubun TV yiza bakatuhumurumo reka tumureho tugaruka ngandi giro mu mbago wakazwenge ibanda nsangire speed nabwo wasibobunzo wakazwenge aristi yanje kandi kutandika n'ekye songoro cha pound cha sita chart hati nyowe ngandi wakabimunonga banyangu hazana hakubanza abantu deni bakuteho kubandi yawo mpora bakitera mukamacha kaye kugira ntu ngo sita chart kanta kamureba tugira tunora besongo zibinaye bakuzwara ngira ndeba wenye na sita chart hati nakoreki eche shongora cyo kinye komereho mwe no mukamacha iberireho yache manyaba besongozi n'ubya kwa David Rutaro yagira ngo naza kutandikana na gunstura ukamuhindura ngo atandise kindi no wa mwene shonefu yes atire ntandika kutuma wa DJ ntateki hati sinchitere ona cyarto guno jya kwara ryo tafuta nyo version yanjye kwita kusana ni nyoka ninda tacunuza kuba ngareba tamuseba munonga nyoka nganchitera banseba anto wayinteka ibinde bya kumanya nganye songana nebya bakazi nterera mebya basiza akarwe cyesongo mbaketa ko box cha junior crane na first aid ya misaje chartande mesatyo ngonganye nyesongora karo bitature niwe abari go mugiga hampe mitware 5 kwampe mitware 5 hatukatukine mebyo kusaba guze bya ba comedian byo kure nibakora nyombi ntama ko nkanka bikora bitature kunteka amazi hampe mitware 5 haza kagirati ke bandari yaho kama ntona mazumu mjenyo mukuru ntona garanga ntakamwe nyegambe sa ajirati ibintu we yabibanze emitwara 3 nyago nziya kubaza kunsasura balance oriya tazinyuma boko baka oriya kazwenge tuwe abampangise ngaba kacikwa arimo abasigaza ngo musigaza ryo mutawuni mvuga ko mutawuni azankagenda na pichi mwene motokeke ya remere ayomba mazima abantu mbabire nkwire Kampala hati no izapichi kano izuke kuretwa za maseruka weno ryo muhondo zwire butsi ayomba wena banza abantu kubanzweka nyanyore ko kubiya abantu mu Kampala mba kuguma mansera hati muronda kumpa balance abora kuza kumubona agira ngo sente z'abampa stage nzikora ki nizimara bo kubanyunka zibara butunu nyanga tuyomba musigaho ntemba picingaraka umbaka zwenge ntabuka bakwata bamweta bakwata kasente kanje kampa so speed none abanze kumureba kere ya chopa mushanga rukondo mu mbaga so hati nganimba manya just byakuki hati kubandi yangu TV ne kutandika tutandika buzana sakabutama na uko akata me atame bintu byo
tukatwina kazana mwe nakazana ko nabanze kuhandika mu magaraganye tukugira ngo umukazi wa okugunga no kumanya ngo umukazi wagunga umusiza no muretera yaza ku mabara kugura biki hati nyine nabendi yo mukazi ngungiro umusiza konka nkanyincha kare pate itu abantu zakongera unkanyine imbaga konka specific rotakarjira pointage abancu bagukunda kuzana ko mukazi nkabireba nakugira ngo nkabireba kuri ubu nabeni nsubure nkoko Kampala asiya nsibusega nyo bibaye mba mayiminga byona because bakaba mayiminga amabare gaba Bobi Wine bari yabashize konkeke cyo kwenda kurwana umuriti cyantu cyeta protagonism and antagonism umuzano gwo nashimye kuba hari mukusikasika so hati nyebe byokusikara stera yagaranyo mwana dore yo mwana basikasikana umumbe jango nyize bayomba batyo umwana wa musajja umwana ebyebyo nyoni byo byaye binsemeza binsese so nibyo nakwasire hati oriya kutukora package nchakarenga ni kuzo mumbaga de ntukororwa katano hatuwe bagira ngo nosanga umanya ngo muzano ngire munonga ngo ninko ugwefugire hatubo bagira ngo umusiza umukazi kuyagunjura umusiza ngo umusiza yabyamana imbuzi hati nyonsanga batire mupati ngo oriya wenyine wabaribanya abyamere naki hazo yizike nyonga n'inturo abaguma mwe yanye gise micwe mwana ureke kwemura ogumoyeza mino rukuzo mumbaga because akareba Yesu bari yabampangise konkare kuniza stage mwe musesema so njanti nyebe bintu tubagumana akora akazana ndebe bintu biri mwembuzi hati groupe koraki corrupting nyontandika koro twanje twenka nabo bakora ibyabo kunabendi yawo nojya ngo akabana meza asatu kuru ogwe speed atikereya yantuma ngundo ndiwe Kachina rwankunono na rutaba tuze kukora obuzano den TV ngwera cyo kutandika babuteho twatambara tutyo tunko twafomingire twaji twantugeta TV West Actors Group twakora twaji TV taruho awar TV akarwe bishaka tukatubisusa tuzana mu town tuzana kamfati ubwire bwashika konka tukatuzana abo babe editinga icyo TV tan kabaru kutestinga bati channel za TV kuza satellite akaru wicishani cyane haro no bunde meraho TV yatandikire channel zikafa na wata off nguma wa screen aza bakaba takatusasure kare yajya tsikore ntusasura no mungu nawe manyine moro runtuntu rwa comedy ndimo mamutsasure tunaryo eventually biza batusasura twatandika tutyo hate 2011 yaho onarebo bari umunsi niwe MP wabanze kumpanyisa kuza kumurondera ubururu bantu arakanungu natwarayo bananka mwena besongoza ba gospel ba Peace Cham Kongwire twatwarayo Diana twatwarayo Musimenta Florence twatwarayo ogwatire mwine mwebesa twatwarayo akana bakeza Patricia cyo mugishaka katera network nangwa ko kakireyo ibintu bya entertainment bigumire ibaka muteratu bakama twemtwaro kinani izo bakatwemtwaro kinani izo buryomo hatukubashire bajya mbatongere imitwaro kinana nkanyincha kare hatiba wa Patricia amutera yamugira tuware akabanza yamutera ataza twabwe na diro tuzagumanya tingumanya basizo fuyo kubwabire kuzabesankina yagira tuware babwase sotari yaho gumeyo uko taro twena ntugita kuronda means because kuriya nahari so nwe MP wabanze kuntwara akantwire nyenka konka kwawire nka weeks ibere naremo abantu bari bingi twakora ubururaza bakamba twasente nyingi yoko narigireyo nagura poroti uko nyamiko umurubushenyi nakora hebara nyakabirize Alexon wakira kuntebeza ngo bakizombara yanyu basanga mebisano byenzoka umsenye kandi nemebisano byenzoka njoka shiyo kano zikunda chokota uzitina manya biriye bitwabenti kore bintu bitayintwore byo buchina wota kutinsa ukuta kakora uko yenda ngo yereka umuntu ngutora wenka yes mwene bintu byona nubwo kuzo wo mufumu the moment wagumana oreba yaba nkiwe tukamuhasenze kunko ine kora ikintu karenga habaruka urinke ikintu burora ajagenda cyagamba byone byo nimanya ko bikora n'ibintu byone by'abafume bakora byona hati nyoni mbasa kutuma amahuriwe bete ugatera handa hargeme imyongoro deno kugambira nti bete nza kutuma amahurana kandi amahuri tinkutumaga gaburije ngujya ntoro ndihuri eriye nkoko yabanza kutera buri nkoko ronde mwene nkoko kwina amahuru gazina tokagabona because iwe numuntu cyararga akazo mu cyaro utinye ndihuri eriye nkoko eriye umwagazi bagweta umusera abagana bagweta umusera
konka ubuntu umwe n'uburemera mu bwo Ruganda so hatuga mutumaga mbura de no muragira utingo muri Kazara ari umuntu agine ihure mitware ebiri atyo nawazayo azona kuri ya Kazara notire yo oriya ugamugurira gaga rutano gun gaga nkaganda konka unata kusumanya mwene byo byona oriya no mureka mwene icyo kuzakora tucyuriyo ni nko umubyoti nyena nke kinya ikigize ninga nke cyangara ati nke cyangara umutaka cykwata konki wachita abana barisa bakabikwata bibi noguma no chuguza abandi because no chumuguza deno jangwa chikurete deno izoga ariko chondi izo deno garako kigaraka nuko bakwiya bati den hati ngutuma mahuri kujyanda kuturagatra chifuba cyawe hati none nkachitagata hari na haru abantu barwire abamiza barukubi so mbanta abantu maboko nabana haru muna ba peregese babafumu aguma nakujyate gendo wari yo ineti y'ekizungu hati akuvia mpaka bakutwara nkamitoma so nuko hati nikutuma mahuri hata mahuri gari yo gendo gagureberebera mahuri anate mitwaro munana amanyejo business nene ko den hati ngujyanta kuturagatra handa yawe garga mu mutoro binendware yo rwire neyo kizungu ozo mwirwara kugararge mu nkense nene binyantinda obukura ntomanya ngube nendwara yikiraguzo ntyonkoragura kandi uko bano ukimaho ntakuruga mu bibi na no kuba kubikora ni kugambira n'urgaho gurama urgaburizo rondo umuntu aba kushara nka watermelon urarebera watermelon zo mumbaga zo kushara zikaza mu design so no ronda artist ashara mahurije ayihamu mutoro kare no bikora kare ibintu byo kureba abantu baba batabikora hati oronda ezeze mwene ntondo biho bitamu deno okwata kiriye cya mutu cikora ki ukigarraho utahosipaguru deno ukinanka mwenu bakiwawura hona hakora ki hashana den hati wana utumama uri nabasa kureta ibona ubasa kumutumaga agagura handi den hati wo obo inagawe ogajwanze kuko takagajwanze munuma yawazo umwisabo uri na shitamaho ayine bintu ayine micira ayine ostama nyendo yehe byoma byone bikwine ato ine bintu byo marako inesa hata biteke nyuma amahuru banzo garete ugo atamahuru gateka ngaho mbafu ato kigatama ibintu byona ne sente byona biteke nyuma ato chikwato ubuntu bwana wahinduka tukubutekote no re just de kizuwaza kugirote gari yamahura ga wagiyaho atika hagi arahango wigurines byone byo kure byo yo buri kinte cyo raburiro munsi cyo muntakore kitinisa ikitari nacho nyoni nkimanyo kuba kuchukora byona nabafere hata chikutera mwene hata umuntu beti amahuri katugire yabyati kare iroko leta amahuri ana gaburizo wagenda wagagura hata kumanya wari leta tupai ezo nentondo zikutamburira tari muna mutoro munango kuze kwatikaho hata tandika manya kugambira ajatika ninde bahino umuntu wabone size mukamurisa utandika kwizuka nuwa kubutari wari nkata tento yawe ninga kaneba ujoti bayi do tubikaika no mukote biya ati hari umuntu unkure wanya ari kucokomba ati wonke kikacyanyu kabara munko umuntu ari kucokomba konka bo kugira ngo yakore iki kintu cy'ikutinisa umwikiriza ni manya ati nyowe ni manya vakedo ni merombero bingahi ebihimba merombero bingahi hatebe bintu byona ntubasa kutuma umuntu abituru byo wanyu abafumu nabo mbatamusente bine ba agent tubyareho vakedo tubyare emiyembe tubare kurigire ki twabyara ninga tubyareho nke ibintu bitariko umuntu hati byarigiro nke nanka nke nyabutongo umuriri ekijamba hati uyizko umufumu hatari nkasanga owanyu nimitoma tinkiza yoga konke chiro because none nkubuza ibintu ebi bwagamba hatumanya details den tubwe nabapiki ekiciro baramba tambara den ngumani imbarani ngumani kutuma njanto izogarke sande kuiza mbarabiriye ibintu abikuza gukora ki kumera den nyiza kujya ntati kurigire kinkureba ari ibintu ebibatira mutundu gwashu nkuru yawe azani ndeba nti kubera amere izobe ryo kubanza byamera ntente zawo zona zigenze kuterwe nko kandi na niwo raikere kurugenda konko takafire ntunakubanza umwana wawe ntari umwana wawe wayisomera urwire bakamuyayo mwe niyo tokarebaga abana simbatera ngo mwana abizuru amane naguma nabitabura biti wayenda kwangagira mwati nawe ubwire bucikana amangumiza kumera tukutumayo tujya tugende ciro sayina ziciro azeri yizobo utasohora umwika gutakunuka ugendo timbe yo twara asange biriyo biri kumera utabiyayo kandi icyo ciro
tugama nk'ikintu utatoreka nyuma utari inguru zo mudarasa hato ukirga watimbo bisanga mwene ugaruko yikiriza hati cye gita kiri cy'amahuri ujiro togo mfumu ngwe n'ikindi kintu dena hatiba izo bari bakuza kubyeyi bakutumentama bakora ki ebyo byone binkugambira tukugira ngo byona nkabikora nyuma y'abantu konka kabyega konko bukodiyo no nimbumanye reka tumureho tugaruka ntandika kabara kora sente itakeri naguzire hati ngumani nyenda nore wo kuzire nkakantu wano yombeka nkenzu beti no yeto muntu tizore yabayinasi hati nanyabo nabe nindambuza ayinabe nguzire hati ntwara yortaba because urtaba twantuzana amanja atokozire jatkunga nari wona stwanye mtware satkuzayo koraze kurambuza abantu babiru wikejo no mukaga ubwo no kwenda kubyaraho izo mwani ninge kibera ninga kufuruka awenyamuko anje ataguzo izembara nanyinche bayinga nonda baguzi baguza mutabano wa mukira noroya hati tuyiza tuzambara turona mpaka inagurira sanka gura 2015 nayombeka 2016 2016 kunabe nintahenzu because nano kurga BFM hati ngani nyombeka hanta kutura yo bar kunyiba abombeke ya rune iba kanku nwabe nankumire bintu konkabombe bagumamba mbiya nareba wade ninkora radio no resente bakamba ampanje kunkaba kabankorira izina barayimina jantenzu yanje nego nakora ki nafurukaniza hataruho rwigi hataruho mwene takahwira natamu nuko kunafurikire ndi hatiza yartwagita cyamana kari yampire justas wa St Augustine naho opposite nantari mugera mwene ngambira abantu ntatinye ibintu ebimbenye ndakora umunsi byona mbikozire nyenda garko mwisomera yes that is after kaya wimyaki 10 nigiro orevo zikankaeza oreve 2025 ate ne 2016 nyine poroti nyombekere nyine akamotoka ubingana aguzire 10 UAV 15 nguno biha karo jya kamotozaho atwara kinanke nyona muhim twara satukere ati nyo obucumo burabanze bwona buriyo muyatanduka kugambe byeye bo bajya ngo comedy konka nanye no nabe nikigamba nkanta kumanyana mwaka cyo bundu tandika nabe ndiyaho ngomu ku 11 ubwo nanko just asize ne papa admission biruho nguninza kusoma ninkusomera atonanka mbara centro turambure kare ko muntu nyoti mpakunda ngambira uri antukonke kindi nyoti nkatangiye kusoma nyonkuze ngo mpurani zanye nyendagaraka kusoma mwe ntandika kwehoza atapana tunotana atunonda intinyo kandi nabwo kunza futandika nyenda werdeni werdeni katete akari hino kuma nantine mazita ninza ekinda ujya nkana abire comedian numu okoko musozi tukapsha kusanga muri yasini mwe nuwa kari nkomucyakaza ari kutwaza mitware ebiri nyantu nyogu ninyana abasana kutusarra atkari ati tukantukunda ubwo kurya kucyakara kurya ibinyama tugenda tuze kwantu aramanya ngo tuzombe inyama wa werden ati nyonkandi yasumwe ndiyo moto kandi nyukuna kujye kugira ntende turyage ati kasa tutwaje ngo werden ntapana mwendo kurana no kutina nanye nintina antwarayo tusaba yasini agera ati nasoma tuzinga atabana mbaho n'imitwaro banana na mukaga aba boarding ataba aden baza bernazinga tkunkiwo tinkwenda usente atuzuso memyaka yawe birokoreki ati chikuru nyoni mfokoreki ohike ha nagaruka konka izuka tame kene kutandika nko kwa kabiri hatu ngo mu 11 ntkari naza ari umusiza kampara roya kanga biri kitabo cha history 3 European history hati kikakirya konka ndine tinkumanyamo akana nasomero go muntu kuna bendi yahizo umusigazi ruburo sati no mwesongoza ato ine history sirinte no musomesa nyonga anta kuchumanya hata anja tubita Napoleon no manyanta akwante beza Napoleon Bonaparte zo ngarko wa yasini sanga headmaster mba mweta muhereza umara ntinyenda kusoma konka combination yanje ebere mu Napoleon nyote nabinye ngo ebere mu history nyonyene ebere mu Napoleon twastama bampa combination ya heya history entrepreneurship na art stroke ICT yo combination ya heya yo ikitaka hurugwaga antu bakamba ura PCB MP3 TPC mwene za kose zo kuzikoza azanka heya nisho
peg heg ezo nzo zabenzi manyi nyo nakora he haze kitengo cyabe kitengo ukumurka nyomwe bataka humurike na Robros yatandika kunsomesa Napoleon no kuyagizire Reign of Terror manyaziha twahumuruka abana bakaba handika baheza ntakahereze nangwa na page because nkanta manyire ibintu byo kudictatinga bari abasukuma nyoma nindindo izuke Napoleon tiye kubanza kandi kindi to kusoma history yonka nyoma nindindo izobe rya Napoleon yabana Napoleon wetakuwa kandi ubwo atatatandika tame yo kubanza natoba kujyo kugo oyizikobwe ngani nkora twagiyonka kungana ukora mabaganda ukora bihabura rwa kabiri twine ku recordinga kandi rwa kabiri nagwe haro kushoma onka Yasini banguminchereza isoche nkankine mu bwakureize karu sarunaho manyane ya control town nhonabe ni nzayoba bugira bati mwino twatankire kugura mutwa apini mwino ndumuserebu nozwara mempe tankisha twa abana burkanya burukokwiza abana bakuza Manchester tirezinga tukujya ngo nomanya sport konka narondo kwara associating nawe kujya ngo yagamana serebu tamu yo kubanzeho nangwa nkoraje konka tije munonga abana ngunabiya ngutakubye korra manyanguki aho gumwana bamweta bara mu kureba watu wari cyambogo nibo bana bayibara mumwe ntamu kuyawire naronda abana basinga bona nabanywana bamwe ba nabatana kunabenyusa bankora nanyi bakibambende meneke manya baburabura mu busente ntekamo konka tamu yo kubanze kizibe cyawire kisarane ndeta mugisha bampereza program ya TV umunene serezo hati nchimanyisa nayongera kuba president konkobwire bwo kushoma bwakora ki bwabura nyine kuchera nkashoma saa 10 nketebekana sanka zasimu nkaronde byafo mawure kaza TV konkorwa kabiri hati narwe nyine kuza ku recording nkibura speed abo ku Twitter hati nchimanyisa vunanzibwa ummabaga nyine kuzo mumbaga manyankana ataniche kora za NGO za RHU Reproductive Health Uganda za Richard Uganda ibitongore bitakusana so mbwene ntakuba hoje konke chikuru ekinabendi yankimukizo baramwe nabaziza uniform nagena nategiso cye abo kuba kama ni nsoma usanga nkumuzire arugakirugura tuweza nkacayina nasomera uri ngaho umudirisa nareba hati Yasina ndeka isoce ryanye mwene bakaba takurufo konkankanye nkomuntu nkahikana uranta ninyegesa cyabana ikindi kanosanguna nantini isoce nategisoce ninzoko mu mabaga nkora nayenda kubanka mwene kumurastani nindebe senkofire nyumantu nzwaragare bindi ngenda nkora show because ezo sezo kureze cyo abantu bakwenda abantu bari gento no kuza kukibiya mu rutaro nibenda mwene boreke nguniwe urunka bashon Kingston wota sazire hampare hato kusare mpare ubundi mpare uniform njogize kunka nasoma 2017 nubwe nazaye 2018 naheza nukore bigezo bya senior 6 ba waswa ba manya ba zabukeda ba TV West bakabatiraho kamera supervisor bitu arwisomero kandi pingana na Yasini bakujya nguni kibaho tukahirwa nangwa tukakwata ngo mwana rukora arukopa because na Yasini garaka yisomero aruho wa muzumire mukama wisomera kamuzuma terebe cyo inabana rukumwe bakusasona miliyoni 5 burutamu konka torahereze senior ayibamba Yasini na waka humurikira BSU umuntu obuntu mbatugira betting your worst client maybe your best client umuntu nakugeregaza nka social media jati bityo TV West ati program eti ati arwabe na ati bishimwe no recording gase magonka ninga hoima ato ngo busuma muri sema manya so kwa kugira ati ubundi nanabi konka niwe ngo umuntu notandika kwebuza bisabwa kisema maybe ugire cyo wayongeramo so hati Yasini na wagaraka yisomero nanyuma nisoma hato mbigezo nguhina abantu abahimbagena mu supervisor bakamugena mwene feyo utuyambo kwate mungo mwana umwe nakopa ubundi senta bakagikora ki bakagicinga mo wasoko wakutuyama mwene no yanka China mwene oje ibintu nakubwiye kora ona to kwataka China akatraininga gacencuye hati supervisor bona bakiza bandire heyiso bati umusaye ibintu nimbiye kora uba Napoleon nabega nayega entrepreneurship
entrepreneurship erimu papers ishatu konka tuinemeze tweta project numbers na accounting numbers zo accounting zande ma because okubara kwanje tukwaye kurya ukurengere kandi kintu kandi mbasa kuyekoma because ikintu wachekoma no chikora konka tukatwine alternative ya project numbers nona bo project numbers na soma ati nyina abiringisinga twasige bisana ayinebu nkasige kishani cyo mutogwembuzi kandi binde bintu nkanta musente zanye no nabe ninshomera busa sente zinabe nintamuzi kanzirengana no rukusashura because amazi tagaburizoba abana bo kukira nati n'icyo kurya mwayenda manya umusashure nkakantu kati niwo kasasura na no mutogwembuzi nkagurembuzi yona kandi yizuke kigezo ne cyayo nebu eseme kuba neto mtu kunkani nye naguzire den nkagurembuzi yona yembuzi twasigara nkigirya na nabana banda because umbwire bwe bigezo tukatakubyama deno mutona go kutwabentu tugutera ari master kana apa timing kuri yo side zo murti yanagwe yagutwara ngo yanasa tukaza gureta gurya gona gwabire kitaricho twakore bigezo nabisinga presse kerya yiguru bikashore 2019 kwa kabiri nizanye 11 zona subsidiary zona nzikozire principal passes zona buri kimwe stede manyabiha byona watsingira kai 14 konka wakagwire submath nyona abika nabana banda mwe nabana baye bari bacari banje bukira twena twahika kwa mwenda na joininga Bishop Stuart University waza course zinabinyenda zikabanza zabura konko mu erevu nkaterekesho ngomba cyeta tongera kushoma because nkareba abwaki ngani nkora TV ninkora ki kunkani bintu byona ndukureba icyo kubanza deposit beto izogiye ko research reba bwanza bukira deposit yembageze bakutwa aba entertainment naze yes abache bari mumbazgo sakunka bukira nuriyo bakusimba miliyoni utekateke nkitwensi ya girlfriend nande kiteteya usanga urunkaho umwana munywana wawe ne mutoka mujyango muze kurya nk'icyenyanza bunyaruguru esente zikora ki nko kuzikwijana kozo so nyuko nagira erevu cyumwe mbintu binashomereho no kubasa kuzaza ubu busento bucyo bakuto at least nkashoma yecho minus ebindi konka nashoma na negotiation wanyeto tukachayinora ini nkomurumu kokuna abanjwire tukokunkutekwa kwije ninga nchimanyisa ngo either ntandika kugenda ndije uzware ryo mutakuze bisinoza ndikaninza TV kawazwana kakuza mu mbaga because kunkurga TV tinkuta and you don't know how many people you are going to meet TV nazo zikaba digital hat radio buni mani yo mu radio konke batu babakwata so waje tukastana radio so nayiga okwe brandinga na nukuramaza agaranga inda muza yanje te kushana nabantu abamo of course nanyenyi nabo kunkize bitabo ninga bo kunkiza ideas ezibihira abandi ukafuna lectures ukafuna trainings umukafuna seminars konkani yoye nanye ndi omwe umba kumanya yes because nkashoma negotiation nagicuruka naji negotiation tune kitweta plan B beto wowe no mwana rwiro ruguze mbuzi kumaraguza ushimeye kugendo ine plan B kuba bataguzire mbuzejo umwana nafa kunka nutandika kuscratchinga kunka si shosho capital tina abantu abunyirore bayindigira umuntu akubasa kunguze imitwaro 20 nkizana nari yo guze mbuzi nkagiguza ntari ya pressure wagendo tine plan B nibatekwa kusera nkashoma nazanga ngo even one uguza motoka nyondo kuza kujigura twajya ngutubugana bugana mu town sahina iwari kujiguza no iza shayisha niwari kujigura ni mizamo nani no manyabwaki nyenda sange wari hire wayetamirwa wanyire bwa soda otine option so negotiation ekanyamba kurugo musente zibayimbambanyisa kuzo muzindi namanyanu bajwara bata abwachi umuntu sanga no mwesongozi yes bobu wine naona kaba ari mu rasta konka kizo mu mbago sanga hatireme kanzo ne ko konka umwana natere hitemwe umbuga no mu mbaga shoba kano mu muri nkore takizire mu muntu ari kubasa kugigara ninga kutunga sente nyingi wota kwesongora music kuzo mbuge ncyo kurebera besongoza aba gospel binaha ka sente kukira besongoza bamwe abatari ba gospel kandi wa gospel nibampangisa sente nce bata ibyivuro ibyabarokore bikoze byabo tubikurenga ku 5 konka yazo mu mbaga nibamuhatano bamacinana bama miliyoni abamwe bakira no millionaires so marketing because mu mbaga ne yabusha abantu mbenda music yo kushemererwa konka bo kukira mbende music yaba bingana kubagarra mama siko gukora ki so hati wari kujya rakata tapara kadakata urunda uko biguza habura omukerabe bayimba kupanyisa uriya najya ata nakwe mitwara 5 tuzikurugamo yes so
mayinasaba barure ijya bizire bakizana music yo kushanga ngo nebasa kutera mu mabara etero ihurikizwa abantu bakuru etero mu mbaga nubo bakora konkaba abandi wokiriyo nonda kutera style za ba business signal manyaba bahaba batimaya umumbaga noronda ko bitera ntakora ki ntakubura amwe nshonga y'ubwire twabasa kwendera bite sabiter kwija mukama kunzire ntujagaruka mugenyi witu no mukozi umugenzi wanje mu Vision Group ha TV West mu Radio West kandi nayetwa umuhereza Valentine Kachina iri akari adopting ari official so nutorumweta tutine kwerarshira kona nandi omukaye umurakatete umurimbara umurembo kana nyine asafuturiya hewa Gerard Katusabe abagenzi bita hatimu yareba hindugiro butosha nko kutuba tubakunda mnonga habo kunda program yeji reba hindugire neberho buri zoba ari asande shaha inazeciro egarwa muri wa kabiri mukaga guhamba ubwa hati mukama kundindira